Yan, masak mie kah? Ah, Kita lihat orang buka. Dia. Ah, lah. Alhamdulillah. Bilo lo pulang kampung gua. Pak tunggulah kondisi kamar itu. Bilo ka mana? Talo di kota ri rumah. Tajo ndak do, piti ndak do. You sabar aja Pak lu. Tadi kalau di rumah yuk cepet hilang virus kau. Kalian makan lah aja mengecek sambil makan deh. Iya. Yan. Zaki Yan. Ada apa? Cepatlah. Ki, Dulu. mana? Den kau pulang lah. Ang apa kak ya? Lajo dia tak boleh pulang di permintaan nak pulang je. Yo dak talok dengan dekor dan tekan aja mak dan. Dia talok kalian mesti kelaparan siko. Kalian kalau dah nak pulang dak lah den pulang lo. Ki, cepat pulang pikir wana lu. Ang dak surang siko deh. Kita jalani je lah bersama. Dek kami lelo terasa apa yang rasakan ini. Ang sayang kan mak kan. Ang tahanlah pulang dulu. Allah tidak akan menguji awak melebihi dari kemampuan awak dia le dah ang. Yo, pulang deh lah. Malah kau ya. Halo mak, Zaki nak dipulang doh. Zaki sayang ke mak je keluarga. Cut. Action.